yambi ulina limelenga Paul Jerome bangmanda baliko ambate ana menka fralipa bangwa pai nga padu Ziazia Kekeapai Kia gilenga bambata yugo pai chipa zelekpe biama kuchi we na boro zelekpe ngegine biama jiwi chimbanga ani gi sangmamboli chigi legbodu lenga kale legbanga legbo corona bambiko sangmamboli sa nekanya kisarani anduna mabangilise zangachiko Ziazia Kekeapai nisaha ngagu kitabu dukia ya kegaha sita bawe na sita kitabu rogale gbo susi wa kutisa na akama bishwe agana abaki apa bia mabawe keke na duna toni watadu zanga kodati sete gbeyo asura Ziazia Kekeapai wa buru na biama watadu biama bawe we bawe na biama kuti na sita akama ngogu susi akura kitabu dum chingogu bambata kitabu yese kirogoyo na Gutenberg kikushihe kina hasangogu kitabu sasa kiyo rogoho watadu sasa kiyo rogoyo korogo kura angwatunga bakere gbe afuga boro awere wa ribo bawe ne bishwe dagba kamasa ngogu sekiyo Ziazia Kekeapai korogoyo ono padu heni sahakia nanduki na kumbatayo ani bingo ho chipegine du hetini kia dagba akitabu yo ankanjerelia pa hene bishwe bambata hanga gaha bangwa pa ngaga Ziazia Kekeapai ngegine na mburu engaha wali chaengeni na gaha angera kumbatayo na gaha amanga pai na gaha ume birohan gaha ume aliapai ana bingo gubambata gaha bangwa pa ngaga Ziazia Kekeapai ngegine rogo pa furugute ni uwehe chapter biata bawe ni uwega versi biama bawe na saba na yawe bambiko anga singa kungo pa furoni te ono singa boro ungoroni pa furugute frani halena yawe anga Ziazia Kekeapai ngo kungo pate singa boro ungoroni unga durogo Ziazia Kekeapai ulina unga kuli ahedun Ziazia Kekeapai nga fugomboli singa keji pa pamboli yake fulani watadu yake fulani gikeji pale ngegine he orogoze gino pio ngagani za ginole mboli naida kafu raka fulani gu ungale ngba odwerogo yoani bawe kuni kama ngagipale chenwe nabienga mbiko Yesu Kristo nga bangwa Ziazia Kekeapai kokidu ni baenge bata frani kurunjiko na pepako na vovonjiko kini yugu dangako chiwe dun na teka pandegako ome batasa na kini furachipa iilu waraka kwamba kada frani Yesu Kristo ulina nga bangwa pa Ziazia Kekeapai Ziazia Kekeapai na badunduko ga akitabu ga buku na badunduko na furachipa pa Yesu Kristo ngo ulimboli kwake chiko frani momwengi wanje momwengi gine Ziazia Kekeapai na ya mboli na idarani ani ijikuchi Yesu nga batishirani kinyanye kuchi ida sangbako kite kipande gako
keji pa fuzegino. Ziazia Kekeapai utadu mboli aida nga ani sungu bonte. Mboli nedo panga ani ijikuchi uliko kikakuchi sangbako na ki ni teki pande ga kunyomuse ga kubena pai ga keji pa fuzegino. Nogu pamboli aida berani. Alkebihe elero bugu kitabu nga Ellen G. White. Ellen G. White kitabu ya nga Steps to Christ ga hape waraga nga mambe bawe na mwambe. China yaume. Yesu anya chipaga kurunjiko a kitabu ne kipaha utad ne kipaha kidunilengo rogo vovo hoyo. Sina furachi pale. Na furachi pale. Jibetesile ulina rogo koyo sungu gani ma bangilise mbosoho. A kitabu Ziazia Kekeapai du na furachi pa Kristo. Chi bambata Kekeapai ngaga kusa ahe. Ye mwengi ahe du kina rogo koyo. Ogwa ahe dunduko ye mwengi he ya manganga ahe. Ya manganga ha gibangiliko wa sante. Kuchijigi sekida he. Oningere mineye ni ipo. Anageda asangbako. Kini gifugoko. Nebigi pa rogo yoani na rogo yogochi. Kamo ijika inido batesi maweliki Ziazia Kekeapai. Mburu enga Ziazia Kekeapai. Ulicha engeni, uliche yeni. Rogo uwe petero san, buru san na san. China yaume. Bembiko anga tungusi pai san neye mbiko sangba borote. Ono aboro agumba pai bemboli wa Ziazia toro aruguyo. Amin. Amina. Orina anga buku horogo Ziazia Kekeapai. Anga tungusi pai horogo yo. Ngogu neye mbiko bera borote. Neye mbiko borote. Ono Ziazia toro du. Na rukwa agwa aboro ngogu na keke Ziazia Kekeapai. Uwo cha pehe frane logos uwe petero hane. Na yu upanga Ziazia Kekeapai enge mbiko mboli. Mbiko Ziazia toro. Ziazia toro ngogu biata boro rogo mboli. Mboli ba. Mboli uli na Ziazia toro. Ziazia toro. Kona asiri abera aboro. Ni bakiakia chipa ikikeke keji pamboli rogo fugo yeyo. Gini hedu kojiyo yodu uchini. Oga borogo gina Ziazia Kekeapai. Gini hedu kojiyo yodu uchini. Ebi apahale chipa dungu aboro na yanwe abingo nga Moise kwado kwanja boro siasa na akido nisakere. Amosa kwanja bazogo anya na kido ni baso popino. Samuel na Yeremia yadunga paranga kumba na abafu mutumu. Davidi na Solomo yadunga yopekindo. Ezekiel na Daniel ikeke pa ikidu gimbinyo anyangalo ogeri ngaraya. Ahibi Matayo kwadunga barogo manangbichi. Paulo kwadunga farusi kiduni batakwali. Yohani kwadunga sosono kumba yekisiko kukamba kisangayo. Kisanga nga gezira watadu island. Yekisiko logo yuko kusono ipika na kwayo. Yukwake yugo chini. Na mungangaruka kwadunga Kekeapai
kiduni ganjilia nga ngada ganjilia nga guboro anyanga yudo ya kumba aboro na Petero kiduni gbeji echi Rebie ulina dungwa aboro asunge ni ina asunge beyo ni bakiakya na agano yo ni bakiakya na janroga payo ni bakiakya hiduni aboro lingara ni bakiakya na akara pai fuyo kidua ni bakiakya ono mboli kindusunge no yodo mboli lengbe kandusunge nani du rogogani apai ni bakiakya rogogana ni bakiakya rogogani alingara ni bakiakya ani bingo gaha angera kumbatayo Ziazia Kekeapai angera kumbatayo nilengo Yakova mboli amanganga paite zanga kusagako ngapa zanga kakusagako omuyombo kurondo nebi ngako bugupa nebi parero amosa biata ngako omuyombo ga verse 7 kuna pefu yombata chinoro kamanga apa dulu ko mboli amanga kuna pembata mbata chinoro kamanga ule bomaya imiaboro rebono mboli ama pembata ngama ni kana abolo mboke jikurungba rokichi kangu nani mayeye chewa ye kime imabro onogo abro no bi na gesa mambali kime kurungba yo no bochi rebolo to bochi ono kazo gawe kuligbata gomora na Sodom abro kuloro gbata kusai inga pamwe rago abro mbu inga pa yambuli na we mbuli ome na we mbuli kipepa nga uruka bachika ikabachika gude be ngasude demo kon kanja Emmanuel nakadunga batashi ko pi ku bari be pure chimangi cha mamanga ogwa poru kumboli aida kamanga hakuna pembata chidudule chinyane we ogwa amosa bieta sabanga nilengo Yakova mboli amanga paite zanga kusa gakorondo fugako omuyombo nga anebi wakina bieta bawe ne bishwe dagba kamasa gogo durogo Ziazia Kekeapai yo ngapa anebi ogwa yanga daha nga sita bawe ne bishwe na fresh papa pamanga na pa history mbolia ima pehe utadu mbolia ima pepa gine ni kamanga paraka na sunge Yesu ngogu ihili wopa ngogu hili wopa ni chihe nzunzu ngogu cho aire panga ani Ziazia Kekeapai na fresh papa kebiero go Yeremia beta bawe nga Yesu kwa ngeuli Dawidi ya makemba tano mbatafu ku ibachikako rogomika bishwe ya eki bachikako Betlemeyo rogo maraki biata Yohani babatiza mbatafuko rogo Zakaraya libwa kulimi ku Yerusalema yo ni sungu auru badongi Yesaya bishwe bawe na biata eki tako ki hongiko rogo Yesaya berewe bishwe bawe na biata kwa zangang bakote franga ka tapata no gabo no na hoga kote an kebi rogo Zakaraya bawe na biata kakwa bawuliki igbataka akada ni chiko rogo atamba we bawe na we tadu buru na we ikuru anduko na beko rogo atamba we bawe na we berewe ya paraka ga kure mu dagba yo akebi rogo Yesaya bishe bawe na biata berewe ikipishi diko dagba aboro kumuko atamba bawe na tadu ira na sa potoko ojiro ngote
nilengo poto Yesu azina ngo kumuno yetu yeto ulu kukubali bekyo na Ozea 6 kukigwali chi ulu biata yeto ulu kukubali ya pale na ba aulina ya pehe sangba anabi batafu bachi kayo Yesu chiki yamu chemo ngishirishiri ankabi he nga boli kuyale nilengo yakova ngamboli amanga paite zanga kusaga korondo fuga kwa muyombo nga anabi adanga anabi modunga unabi kumongo bunu natungu sasa mamboli natungu sa korondo nga mboli faba kumongo ni na kido kuchimboli mongo unabi nga mboli Egyapane bire ejigisichi he shiri ulina girengo bunyenye ki yugo he na Yesu anja gumasia anabi agumba pa kombata Yesu agumba pa agwa pai nikamanga kugizo fulani pekpio na pa jinga ko bekpio kukuma pening bako pagbara sa Yerusalema na pagako uweye berewe pagako uweye karagachiko Yesu pene nechiko nyamu ziledu wengi pale Yesu na pepa chiki mwengi nikokonga biata boro rogo mboli kudobo gwa boro biata nga mboli bamboli uli na Ziazia to apaidu mwengi wa kwagumba ha chidwani chidu anenengbe na ida pa yanga da gumba panebi nga siamanga ngugu nikamanga siyanga da arame mena ida hanga sile kamanga Yesu niki brewe chinandu kumbata kindi Ziazia Kekeapai ngogu kitabu apai na amajigani mengi ikike herogo chiwa kura kitabu te nafra ben chipakina abera borote nzunzo aboro mengi apai aba agbata agangara ime manigbena kageda ha kumbatayo Egyapala ebibirogo Ziazia Kekeapai angashina fragwa Ziazia Kekeapai na frase pakna bena boro kwate na frase papa apana bodun ko papa karo wani ge oni duni chituna nga Ziazia Kekeapai chinga ungoroni haraka biko umene bimboli biko sambako bangwa pa kurunjiko na furachipa manga panga ga aboro oguyo nana sungudo masia neye oguyo nana sungudo Yesu masia nga kuneye kurunjiko na furachipa payo na bangwa pa vovonjiko ngapa jigiso pa koda he nga Yesu na gako zinga bekpio chicha flash papa hagbe vovonjiko na ani bingo halenga orukucha pai kina hon chipa gako muno ba Yesu muno nga iraha irogumuno nanjada nanja Yosefa na abazengere ngojimo ngogu yana sungudo ngojimo muno na nagu jiko he ngogu abafu muchimo amoihe ngojimo ngojimo ya jiko ngojimo tadu ya banga ngojimo nane ngakaburo limingo ya bonko limite bonka kurate
ono on meno gini pano mangi chinyanga da hanga ume Yesu mashisa wa pale dunko Yesu bibali bekyo abazanga le chiwo kana kangba ade na abaweliki kibi Yesu ikizejiko nibeyo Ziazia Kekeapai na flachi papa wa Yesu alihe kinita na kini furaniyo Ziazia Kekeapai ma gumbaha gyangli ya gako zinga bekyo changya nzunzu mwenye pai anyenga kumbo sangba furangbayo bwaya Yesu azingi bekyo nzunzu ko yugo beko ni fura ka bawli ko ni bleke ne midu izejile toma kya ko adunga hoya ko yeke gi paka kuma zinga ko ginga ko yijin ko pata ro do ko me beru pro banari lengo ko bikoni ko zaji banari ko libe ko korogo ya ko chisande na kukufu Yesu kayamo ngagi mboli ngagi bia ni maida paro ko biko nzunzu anyanga sangbeliya Ziazia Kekeapai anayawe shaduni gani makawa chipazinga bekyo gizo nebiro gusako lindo bishwe buru nga makawanga gine makawanga linji ngwa tadoli gu mosoro ngwa kebi chinga gudamana fulani nga Ziazia Kekeapai ankado na zinga bekyo ukana Yesu azingi bekyo akazinga zinga chigani bekyo ulingo gumakawa tado panga ane dunani berani wadu hewere ningbena kaduna damana nga gane zinga bekyo adoni nzonzo mengi pa ani bigo gaha ume biro he ukayame aliapa change tagayir rogo aibele biama bawene uwe china yawe bambiko samamboli duni ongaha na kidu na tando kidu ni chichihe susi ogwa basape dunduko dune linji he uwe sinonu boro kidachi paraka mbishimo na toro na kidahon angbazungase na nzemememe aibiati heni siki ipi ke ino ogu abena ngaga ngboduse na gaha nyemuhe amina bolina pele frane ulinanga furanga gamboli Kekeapai gamboli china ometini ka bino he seneka yes nilimo vuboroyo nilimo krogo meme krogo nzeme meme nilimo krogo benabo nipo mene waka mi saki pa ipo gu ipo ngale de ni on moino gu omun fura na boro ni krokra lingara kya china ja legbon wa chipa fogoro daru lingara ngane rogo telephone otado rogo gwa technology ngo na ana manga sunge na nya wale nipo onsa mamboli ya chi pishishugule china ipo kelimo kroko para kambishimo na toro uponge mishimo china fuvu vundu pai afufu fulani ngaza ndabiko anabana pange mbishimo ngatoro anene ngotoro ngine ina mbishimo ngaginete mbishimo ngaburo rekire kiboro wale nzunzu na toro
ngogu ume mboli afu mbishimo chipachileki ume mboli chidiye yamba ngatoro hongo kurai hono nago ngakana bora na tata ni sahate toro nga ume mboli kaku breathe onga kwa fefran na binga Adam ya kushikoni yambolia hongo ko honkoya fuga ko vudo ume ko honkoya ko Adam yo kuno sachiko no ngaboro bishimo ngare kile kiboro na toro nga ume mboli gamboli paneli mokorogo ya pale dunduko bingo hali mboli na manga sunge na Ziazia Kekeapai chipa katuranani chipa ida pase sabera na alia gani raka chine bino aboro akporo na ezigino du che bino yo hobekindo yosaya ebi kitabu njikoni tiki watchiko koki undo akurako I aliege yoraka wogumbuli aida nani gipale ki alia alingala na baha roguga kulegbo na nchigani onaje gumbuli pani yama amanga hawa Yesaya amanga wa Yesaya aku gipa mboli roga kunjiko ukupefo akurako iki aliege yoraka uchi uraka ngaga mboli alingala na baha kisachiro nimene ipale mina pape bilo kurugimya atungusapa mina atungusanga chendo panga anenga azande ani dukia gani shino vene shino andu kumbata na kinji kana gbulishinga gani gbulishinno gani vene shino na gbulishinno na biyo kusayo ya anga vene shino aburo yeni kisungu fulani ani du na neyo wakana gudwani na gani abura arogani linkara gwasena afo fiye chidu kana gwasena na afo dagbachirani ogwo manga pana manga nuko chidu kana kubweni kamu ali anga chiro kamu sanga chiro gbegbere beko gbegbere pa bimo hoya mudunga kana mene boro kindi chare bo do ogu imiya kasachi mifroni gu ome alia he ngaga Ziazia Kekeapai ngogu na saha chidukia ni ihili woho ome ngaga Ziazia Kekeapai na salane na alia lane ne bino nane chingogu ome du pahani ihili woho kishishi kana bingote ono chinamanga sunyamanga ogwo kuchi aboro ngo oguyo ali yo goyoraka nga mburu padu Ziazia Kekeapai ni sangbamboli okuchi nga aboro oguyo na ali goyoraka na Ziazia Kekeapai shidunga sangbamboli dunga nzozo anibi pale aro kitabu ngaga Ellen G. White dake handuli mohanga the Ministry of Healing nga hakpe waraga kama biama na bishe bawe na mwambe china yawe Ziazia Kekeapai na baha ngogu yugo he ngaga gamboli tunlimo rogo Kristo yo ijipaha imengi sangbaha tingogu bahe sa na alia sinoboro sinafasa kini fu ome fu poto singara bena na ome rogotoro yo ngogu nebino raka boro kuchi gene ngaga ururupai
Gringa gubuka ngaga Ellen G. White dina funya kasarogo yo ombuli afu imarago ku rogo benali. Gringa guyangada abazalengi ngaga yugo para anime ulina anayambiro ninga ona agide ya pale niko kini paraka haa for our kwarani akoloni ngo guyon ko biyo ne kan ko website ngaga Sabas school slides ga guli bawli kapanga ngaga sabiti ko bi logo pazande ki zogo ho onki gihen namboli chunduroni mboli donone donduko amen.